Ngiyanivusela bazalwane egameni likaJesu kuvuka udle wethu namhlanje ekuseni sithi awuvuka ke abantu abakethu ke namhlanje sethula i-episode yekugcina the last episode ku-history of the church. Umuntu ke akathathe lithuba anibonge kakhulu bazalwane ninikele ngesikhathi senu labanye baye bavuke ngo4 ngithi ngisanza kufaka ngibone sebathathile sebayafunza ninikele nangemadata enu ninikele ngemali yenu nanikela nangesikhathi senu labanye bebaye bafunze emini ubone singesikhathi sathola isikhathi egameni likaJesu siyabonga kakhulu nginako lokuthi kuwo wonke umuntu lotinikile isithuba wamlalela vuka ule from the beginning up to this far. uNkulunkulu utokumnaka because uNkulunkulu akawadli umuntu onaka uNkulunkulu naNkulunkulu yamnaka. Siyanibonga bazalwane sesethu kwegcina ngicela singene la ekuthenini egameni likaJesu siyakhumbula lokuthi iAnglican yagcina igucukile ke seyi-state church. Kusho ukuthini ke lokho ke egameni likaJesu? Kusho ukuthi ke wonke umuntu noma ke libandla nje lonke seli under the government and nemithetho yelibandla seyishaywa ke manje iParliament egameni likaJesu. Selinye libandla ayikho lamanye lavumelekile kuphela, it is the Anglican Church. Leligama Anglican Church lisho the Church of England egameni likaJesu. Wonke ke umuntu kufuna ashintshele eAnglican, wonke umuntu kufuna abe yiProtestant noma ngawe nabo usafuna kuba ngumRoma, but nyalo because selibandla lembuso le egameni likaJesu nabo bonke bapriest kufuna manje baqhube inkonzo ngendlela yemaProtestant. Manje umpriest lo awubonakala achuba ngendlela yaseRoma vele uyaqithwa. Lokunye lengakuveta ukuthi nyalo ke ngoba state church and bonke bopriest nyalo sebaholelwa ngovernment basehlelweni la government ekuholeni. Lokho ke kwenta ke lokuthi ke abantu abakethu kugcina ke sekuvumbuka ke tinhlangano letithite letiphambanako nalendzaba ye state church noma ke sebaphambana nako nje le ndlela lesha. Seke ngibekise ngema-Puritans kukhona licembu lelabe seliyavela lalitibita ke lona ngekuthi ngema-Puritans bebafuna lokuthi babe pure Anglican, kubede nje tintfo taseRoma letivumbuka ngala bangene siwonke baphume siwonke eRoma egameni likaJesu. These people they fought against the worship of Mary, balwa futhi nekukhontwa kwalaba labafa labe bangcwele nebalwa nepurgatory balwa nelimisa baze balwe ngisho nepenance kuthi ku-out kubeka indzaba yakho noma ke kuvumatono etindlebeni temfundisi. So balwa ke nabo bathi asiphume konke lokwenteka eRoma egameni likaJesu. Bapheze futhi batinika ke isithuba sokuthi baphume bangene babhidlite ema-monasteries nema-convents, kubete bosistela kubete ema-monks e-England egameni likaJesu. Bashiya ngemuva ke timpula basicha timpula singabayekela abafundisi bachubeke batigcoke egameni likaJesu. Lokunye labakushiya ngemuva indzaba yemakhandlela e-altar bathi hayi sinankinga ke nalamakhandlela angachubeka alayidwe e-altar even though kuqhamuka eKatolika. Lokunye ke kwaba ngileti phambano nathi asinankinga tiphambano dingaba khona nalo kwenda ke ema-signs esiphambano la esifubeni basibona asinankinga naleyo ntho leyo kungaqhubeka, but babakhona ke labanye abantu labathi nje akususwe anything that has to do with the Roman Church egameni likaJesu. Kwase kuvela lenye libandla ke kwakuthiwa ngema-non-conformist. Lama-non-conformist ngilaba ke lesingababita mhlawumbe ngeSwati sethi ngilabangavumi. Labantu laba ke benento bethi bebadala njengokuthi nje umfundisi agqoke impula. They were totally against ukugqoka impula egameni likaJesu. Bathola ke opposition lenkulu ke labantu laba ngoba bagcine bakhishwe ngisho khona la ebandleni bahlushwa, but ekuhlushweni babo baqhubeka banza lama non-conformist. Ndawo endlulela bazalwane kulenye icembu lelaphinze lavumbuka nalo besithi ngema-Presbyterians. Leli bandla leli ke lecembu lema-Presbyterians lona belithi nje ke akusubade bobishopi bonke bafundisi abalingane, akusuba nje khona lomkhulu kunalomunye bese kuba lona lo uphakeme lona ngikho besingakufuni vele kwakhona leKatolika akuphele ke nangalana vele. These people were also against ukugqoka kweuniform, baphambene nabo tingeti impula bathi asilingane nje sonke sigcoke ngekufana sifanane egameni likaJesu. Bese ngithinza la ekuthenini labanye ke labavumbuka kwaba ngema-Congregationalist. Lama-Congregationalist ke ngilabanye ke bebaphambene kakhulu ke nalenzaba ye-state church
basibona abafunda ukuthi kube khona into lekuthiwa state church lama congregationals babeka-ke izathu tabo basi lento lena ihlupha la ekuthenini number 1 basi ibandla lombuso ngiloko kusilona lihlupha la ekuthenini lihlanganisa bonke labaphenduki nalabangaphenduki kanti ibandla kahle kahle kufanele kube lele labaphendukile kuphela lokunye labe bakusho abantu abakwethu bebathi inhloko yelibandla kufanele kube ngikristu hayi kube ngumuntu wasemhlabeni so they were totally against ke lokho ukuthi ke bese the king awa lamhlabeni so uba inhloko yelibandla lokunye bewakhala ngako lenza bayelo ukuthi libandla lendzawo njengoba bangema congregationalist nje basi libandla lendzawo akube ngilo lelikhulumela kodwa indzaba talo likhiphe letincumo lingaze ledlulele kulinye indzawo lokunye ke bebagcina lengingagcina ngako ngiloko ukuthi bebasibona akafanele kube khona umuntu ophocelelwako kokuthi abe lilunga lase-Anglican umuntu akakhululeke abe ngiloko lafuna kuba ngiko egameni likaJesu labanye labavumbuka-ke kwakuthiwa ngema-Baptist lama-Baptist-ke they were against i-infant baptism bebathi akubhabhatiswe kuphela umuntu losaphendukile wathatha Jesu hayi ukuthi abhajatiswe umuntu amncane egameni likaJesu lokho-ke kwabenda bazondwa kakhulu ngoba abantu vele bebayijayele le-infant baptism egameni likaJesu ngawuthinza nema-Quakers lamanye-ke kwakuthiwa ngema-Quakers egameni likaJesu bona-ke bebathi nje-ke asivani nali emabandla nawa lanema-Pinnacles lamabandla lanangumbhoshongo lomuthi njengalapha e-Anglican nje ngiye ngubone lo mbhoshongo lomuthi uzunensimbi lapha etulu they were against that bathi abakufuni vele le nto lena egameni likaJesu so bathi-ke umfundisi akafanele ahole nangabe umuntu asebenzela uNkulunkulu akasuhola so laba balwa kakhulu-ke naleyo ndzaba yokuthi umfundisi ahole egameni likaJesu so bona nje ebandleni labo akubhajatiswa futhi ayidliwa nelotsapha vele nje indlela labakholelwa kuko kwavumbuka nje bantu labaningi bantu abakethu kangangoba emva kwaloko kubonakala ukuthi kwasekucala kudingelwa-ke kwalabantu nekuhlupha ngoba lokuvumbuka kwalabantu kwale mabandla noma-ke kwaleti nhlangano letitsite letibanga lokhu kwasekwenda kwaba khona kungevana sengibekise nje ngema-non-conformist nalama-Baptist aqala-ke kuhlushwa-ke wona-ke kakhulu vele lacala-ke kwacala-ke indzaba yokushisa-ke bashiswa-ke bona-ke egameni likaJesu sekucale umsindo ngidawugcina-ke abantu abakethu ngema-Methodist kwaba khona-ke libandla lelivumbukako lekuthiwa-ke ngema-Methodist egameni likaJesu leli bandla-ke leli lisukela bo-John Wesley nabo-Charles Wesley labaphenduka nje John Wesley yena nje waphenduka kulomnye umhlangano lomncane nje nakhona uphendula ukuthi kwase kuba khona umuntu wafunza incwadi yaMartin Luther ichaza ngendlela emakatolika lasebenza ngayo versus lokushiwo liBhayibheli John Wesley wasukuma khona lapho wemukela Kristu wathi hayi nali liqinisa ngiyalithatha-ke mani lokunye la kufunza ngilokuthi abantu are saved by grace and by faith in Christ hayi kokuthi umuntu asizwe ngema-indulgences nako konke lokho wayithatha-ke le nkolo-ke John Wesley waze wafika la afa khona ngo-1784 asana-88 years egameni likaJesu ase aphuma-ke emaweseli e-Anglican le ku-1795 umuntu akagcine-ke ngci kwasho 7 days ngendzaba ya-Sunday school kwaba khona lomnye babe bekuthiwa ngu-Robert Rakes Robert Rakes nguye lo waqala Sunday school emhlabeni walapha-ke naye e-England wamcala-ke lo Sunday school lapha ku-1780 umqala njani-ke uthi-ke njalo ngemasonto ave ebuhlungu nakabuka la migwacweni abone bantwana badlala bagijimisana wagcine-ke wabona lokwekuthi no labantwana nangingabathatha laba ngibabuyise ndzawonye bese ngicela abantu besifazane ngingababhadara wababhadara vele abosisi labe basebenzisa lapha kufundisa labantwana liBhayibheli bebasike labantwana bangafunza bese ubapha-ke le testamente-ke ngamunye amphe testamente lokwenda lokuthi labantwana
bonke bagijime bayoshona kulesikole sangeSondlo. Ngiyajabula ke manje lokho ukuthi umhlaba wonke so unaye Sunday school naye nangavuka Robert Rakes angamangala lokho ukuthi lendvo la icala yaba inhle kangaka. Busisekani bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Sesiyawuphinze sidibane mzukwana, siyawudibana ku history sesiyawudibana kuvuka udle wethu. Nakhona kuyawudependa ukuthi ingabeke uNkulunkulu siphe siphi-ke sifundo, but kwanyalo aseniphumule bazalwane egameni lika Jesu. Busisekani.